ni mtu ambaye anayefunzwa, anayefuata na kutii sheria, hata code, yani behavior, hali ya kutembea, hata kutumia punishment ama adhabu kwa ajili ya kusahihisha kudisobey, kukosea. Unatumia hata punishment kwa mfuasi ili asipotoke. Bwana atusaidie sana. Nani ataniambia mfuasi ni nini? Angel? Disciple. Si tunamaliza kuisema saa hizi? Ama tuisome kwa English? Kwa English inamaanisha mfuasi ama disciple is a practice of training people to obey rules or a code of behavior using punishment to correct disobedience. To correct disobedience is a practice of training people to obey rules or a code of behavior using punishment to correct disobedience. Munanifuata mzuri? Wakati ambako unapofuata sheria, unapofuata mafunzo, unapofuata rules na condition na code ya mwenendo, ukitumiwa ama ukipewa malipizi kwa ajili ya kusahihisha kutokutii, wewe unaitwa mfuasi ama mtume. Mtume wa Mungu walitembea kama Yesu. Na ule ambaye hakutembea kama Yesu aliitwa disobedient ama muasi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ule ambaye hakutembea kama vile wanafunzi wengine wanatembea aliitwa muasi. Na kama mwanafunzi lazima ujue kufuata sheria zote za Yesu Kristo, ujue kutembea jinsi alikuwa anatembea, ujue wakati wake alikuwa anafanya nini asubuhi, mchana, jioni. Kila wakati lazima na wewe utembee hivyo kama vile mwalimu wako. Huyu
Lakini wakati mwalimu anakutana hauja improve, ni kusema haujafuatilia mafundisho sawa sawa. Tunafuatana vizuri? Kufunza mtu kutii sheria ama hali ya mwenendo ukitumia hukumu kwa ajili ya kusahihisha makosa. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndiyo verb ama neno ambalo tunalotaka kujifunza siku ya leo. Ufunzwe ili utii sheria na hali ya mwenendo ukitumia punishment ama ghadhabu kwa ajili ya kusahihisha kuto kutii.